Туяра Исаева харак брахынан үлләбите үһүс сыла. Эдер специалист ирдебил быһытынан ырыһагы хазда түһүмәгенен көрөн баран диагноз турарабыт тенетер. Ол курдук харак сытыытын, давлениятын, ологун барытын тута баһараллар. Күнгө первичный пациент ден хүрбәтчә кихикелер, антон повторныйда рейн келелер. Чана примерно отут ингехине күнгө көрөбүт. Брастар теллеринен сыллата хара сырыты элбәнихер. Саста жonu тахынан эдердер эмиялжаллар. Карак мөлтүрэ кекке төрөттөн тутулуктаах. Утумнан ылжы, кихи робиятын опсай туруга, элбәк ногруска травма эмие жайыктарын сөп. Ультразвуковое исследование работ карактарын кәмәйдерин алабыт, толи биометрия ден төһүннагын кәдеттен иңелен көрөбүт. Эдер жон ортотуга сүрүннән близарукаст. Ола бетер ырагы кыйын көрбөт болу ырыта, кеңниктен иббит. Маныха лазернан операция орон карак мөлтөктү көрөрүн көннөрүкка сөп. Лазерная коррекция косметологической операции олар. Хайдахтаны алан миопияны көннөрөн каспет. Просто биледжаннар качество жизни улучшаем. Котугулу илин федеральный университет студиона Анжелика Соловьева бу өңөнөн туханары консультациялана калбит. Харам минус 3,5. Оно бо тох үчөө боларын күрдүк коррекцияда келдим. 12 сааспыттан хучайсы болбута харылбак кинеге аган. Бүгүн күнгө лазерден коррекцияга 5 үчүкө кихи очаракка турар. Бусылларга мандык операция боско оңоллан калбите. Отон быйылгыттан улары кирен сөп. Салгытын бу өңө төлөбүрдак болара чөпчү быһарылла илик. Карак балыгытыгар очарат өрүү улаккан манна каз бидди кылгалак кия караган келен көрдөрүөн берберкелетен сөп. Онтон браска кирерге регистратураны өңөрө болбакка интернетнен эмие суртарыкка сөп. Татьяна Николаева, Роберт Набиев, Жокускай, Вести.